U nastavku našeg programa razgovaramo o statusu i pravima osoba sa invaliditetom u gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom koji se obilježava 3. decembra sve nas poziva na razmišljanje o tome što možemo učiniti kako bismo doprinijeli stvaranju pravednijeg društva za sve. To je poziv da prepoznamo potencijal osoba sa invaliditetom, da ih podržimo u ostvarivanju njihovih ambicija i da im pružimo priliku da se dokažu kao lideri u svim aspektima života. Slikom sada idemo do Gradačca gdje nas čeka Anita Delomerović, aktivistica u pokretu osoba sa invaliditetom u tom gradu. Anita, dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. I hvala vam evo za vrijeme koje ste odvojili da govorite za jutarnji program radio televizije Tuzlanskog kantona o ovoj veoma važnoj temi, dakle koja se ne tiče samo osoba sa invaliditetom nego svih građana u našem društvu. Hvala vama na pozivu i velika mi je čast. Prije nekoliko dana počelo je obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Danas je fokus na lokalnim zajednicama. Za početak ću vas zamoliti da nam kažete kakav je status osoba sa invaliditetom u vašem gradu, u Gradačcu. Pa status osoba s invaliditetom u gradu Gradačcu kao i u svim gradovima nije baš toliko da kažemo povoljan, ali evo mi smo se potrudili uz osnivanje naše lokalne grupe mladih osoba sa invaliditetom na području naše lokalne zajednice u gradu Gradačac da zapravo mapiramo, odnosno otkrijemo osobe sa invaliditetom koje postoje u našem gradu, koje možda nažalost nisu imale mogućnost školovanja ili tako tome slično da izađu zapravo iz svojih okvira i ovom lokalnom zajednicom zapravo želimo da kažem na neki način probuditi sve osobe sa invaliditetom da izađu iz svojih okvira i da pokažu svoje pune potencijale koje mi zaista prvenstveno kao osobe bez obzira na invaliditet kao i osobe bez invaliditeta imamo kao i svaki drugi čovjek. Naravno, evo, sami ste kazali da trebaju izaći u javnost, tražiti i boriti se za svoja prava koja im naravno kao i svima nama pripadaju. Sami ste kazali da su brojne prepreke kada govorimo o svim aspektima vašeg života. No ono što posebno raduje sve nas jeste ta vaša borba, hrabrost da se uhvatite u koštac sa svim tim. Ajde kako kažem, možda na prvom mjestu su te predrasude koje mi imamo prema osobama sa invaliditetom. Da ih prevaziđete, pobjedite, pokažete da vi to želite i da vi to zapravo možete. Anita, da li me čujete? Sad vas čujem, nešto mi vas se prekinulo, ja se izvinjavam. Aha, evo, kazali ste da danas želite izaći svi na ulice i glasno kazati da postojite, da ste tu, da želite vaša prava i da vam treba, dakle, stvoriti mogućnost da ih i ostvarite. Pa mi dakle danas u svom gradu organizujemo jednu dakle javnu tribinu pod nazivom Inkluzija bez prepreka. Dakle tu nam je cilj upravo predstaviti svim ljudima, odnosno građanima našeg grada plan i program rada naše lokalne zajednice kao i promociju inkluzivnih priča zapravo osoba koji su uspjeli na neki pozitivan način ostvariti neka od svojih prava i zapravo jedan od osnovnih ciljeva danas jeste upravo o čemu i govorimo, jeste podizati svijest o važnosti osoba s invaliditetom, da pokažemo zapravo koliko je važna izgradnja same inkluzije za osobe s invaliditetom koja ne donosi dobrobit samo osobama s invaliditetom, nego i cijeloj lokalnoj zajednici, a i cjelokupnom društvu. Evo, kazali ste da ćete danas na javnoj tribini govoriti o pozitivnim primjerima osoba sa invaliditetom koji su bez obzira na brojne prepreke sa kojima se svakodnevno suočavate, možete se izboriti za svoje mjesto u društvu, upisati, završiti škole, studije, dakle raditi ono što volite i želite. Da, tako je.
pokazati zapravo ljudima, kao što sam već rekla, da smo i mi dostojanstveni i zapravo ravnopravni članovi društva i da se zapravo sve prepreke mogu prevazići ukoliko smo dovoljno osnaženi, ponovo ću se vratiti, ukoliko izlazimo iz svojih nekih okvira, zidova ili tako tome slično i da se zaista sva prava i sve ono što želimo može i ostvariti na neki pozitivan način i zapravo možemo pokazati svijetu koliko smo vrijedni i dostojanstveni u svemu tome što radimo. I jedna od najvažnijih stvari danas jeste upravo ponovo ću se vratiti na to i uvijek je moj akcenat na tome da nikada ne odustajemo od svojih snova, žena, prava i tako tome slično, jer mi smo zaista samo kao i svi drugi obični ljudi bez obzira na svoj invaliditet koji god vrste on bio. Evo, vi ste jedan od pozitivnih primjera i u pripremi ovog našeg razgovora ste kazali da biste željeli ispričati vašu priču. Pa moja priča počinje zapravo tako što sam ja jedna djevojčica koja je možda dobila, da kažem, priliku koju neki možda nisu uspjeli dobiti, a to je da pohađam svoj gradski vrtić u osnovnoj školi. Kada sam krenula imala sam veliku podršku pored roditelja, naravno podršku prvenstveno prijatelja, učiteljice, a poslije i nastavnika. U osnovnoj školi sam učestvovala u mnogim sekcijama, takmičenjima i ostvarivala zapravo, mogu reći, jako dobre rezultate. Zapravo profesori su njegovali to sve što ja jesam, gledali su moj puni potencijal, nisu me gledali kroz invaliditet. Naravno, kao i svaki osnovac koji je završavao, radovao je se upisu, u srednju školu. Ja sam htjela da upišem medicinsku školu, ali nažalost zbog velikih arhitektonskih barijera to nisam uspjela i upisala sam gimnaziju. I tada moj život počinje onako da se mijenja iz razloga što nisam očekivala da ću proživljavati i doživljavati ono što sam tamo doživljavala, iz razloga što je, da kažem, sve teklo normalno u skladu. Niko me nije gledao kao osobu s invaliditetom, to jest nije stavljen akcenat na moja kolica, nego na mene kao osobu i moje pune potencijale. Tamo sam doživljavala od pojedinih profesora diskriminaciju. Sjećam se čak i prvog puta kada me je profesorca pitala koliko ja planiram da idem u školu, na što sam ja odgovorila naravno 4 godine. Bilo je da sam dobila, na primjer, neke ocjene, na primjer, na osnovu toga što se ne mogu okrenuti. Doživljavala sam, recimo, ignorisanje. Morala sam se boriti za to da se moj glas čuje. Ili kada smo došli do kraja 4. godine, kada je se razgovaralo o fakultetima, doživljavala sam, da kažem, podsmijeh gdje mi je bilo pričano, odnosno rečeno, ti nećeš upisati fakultet zato što ne učiš po našem ili nećeš dogurati dalje od 6. I tako ti mnogih stvari. Ja sam pokušavala realizirati radionice, čak sam pokušala realizirati edukaciju, da zapravo napravim razliku, da ljudi razlikuju ako neko ima fizički i neko ima mentalni invaliditet, jer to nisu zapravo iste stvari, ako su slične, dakle različito su u nekim stvarima trebamo obhoditi, ali eto ni to nije uspjelo i zbog ovog stava društva koje sam navela, nažalost druge osobe s invaliditetom upravo i ne mogu i ne smiju i možda su uplašene, ne smiju izaći iz svojih okvira. Anita, kažite mi koliko vas je kao mladu osobu ojačalo sve ovo o čemu ste malo prije govorili. Negdje u svima nama kad nas žele osporiti, kad nam žele uskratiti sve ono što želimo da napravimo u životu. Sad govorim generalno za sve nas, sve osobe. Dakle, koliko to u vama probudi onaj bosanski inat, vidjet ćete da ja to mogu jer to hoću i to želim da napravim. Pa,
Prije svega jako, iz razloga što sam uvijek to gledala, svaku kritiku i ko mi je bilo šta rekao da kažemo negativno, sam gledala sa pozitivne strane i zapravo sam shvatila da mene te kritike jesu oblikovale, ali me nisu definirale. I zapravo to je i jedan od ciljeva danas i o kojima ću pričati također na javnoj tribini, jeste taj moj uspješan zadatak da sam ja upisala upravo fakultet koji sam htjela, a to je edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, baš smjer koji sam htjela, a to je logopedija i audiologija. Evo, Anita, iz vašeg razgovora, vaše životne priče, shvatili smo da vam nije bilo nimalo lako. No uvijek, hajde da tako kažem, imamo i jedne i druge ljude, imamo dvije strane. Bili su oni koji su vas željeli osporiti, s druge strane bili su ljudi koji su vam davali vjetar u leđa, bili uz vas, pomagali vam, ali na prvom mjestu ovdje moramo istaknuti podršku naših porodica koje su bezrezervno uz nas i žele da nam stvore uvjete, napravi ambijent da uspijemo. Jeste tako, ja sam imala tu sreću da je moja porodica pored svega bila moja najveća podrška, nije bila nego je i danas ostale, i zahvaljujući i roditeljima i ostalim članovima porodice, ja sam danas uspjela da budem ono što zapravo jesam, jer smo uvijek gajali to razumijevanje, uvijek su me odgajali na način da moj invaliditet ne bude prepreka u ostvarivanju mojih snova. Ja mogu reći da sam na to jako ponosna i oblikovalo me to što danas zapravo jesam. Podrška naših porodica jeste jako važna, ali imamo možda i segmenata u kojim ljudi nemaju baš punu podršku svojih porodica, ali mislim da je zapravo sve ono što se kod nas narodski kaže kreće iz kuće, ali poenta je što danas možda neki roditelji teško prihvaćaju invaliditet svog djeteta i jako im je se teško prilagoditi u tim situacijama, ali isto tako ono što upravo govorim, koliko djeca ne izlaze iz svojih okvira, možda toliko čak i roditelji, i možda kad bi dobili tu priliku koju ćemo mi danas pokazati kroz javnu tribinu, vjerujem da će se situacija promijeniti, da će i roditelji i djeca početi drugačije razmišljati i zapravo shvatiti da leži potencijal koliko u djeci, toliko i u roditeljima i da su i roditelji i djeca sposobni davati podršku jedni drugim. Evo, Anita, za kraj još zamolit ću vas kratko, da li se dovoljno danas u 21. stoljeću govori o potrebama i pravima osoba sa invaliditetom ili je fokus na vama samo kad se obilježavaju međunarodni datumi osoba sa invaliditetom poput 3. decembra? Pa, u većini slučajeva fokus jeste samo tog 3. decembra. Spominjemo se i u nekim drugim situacijama, odnosno danima, ali tada nam je najviše posvećeno, ali bi najbolje bilo kada bi nam se bilo posvećeno svaki dan, jer mi postojimo svaki dan, kada bi razmjenjivali iskustva i situacije kroz koje svi prolazimo i kroz to što je nama bitno. Ono što je nama bitno, kao što je recimo pristup asistivnih tehnologija, asistencija, izgradnja inkluzije nije bitna samo nama, nego i cjelokupnom društvu i zapravo željela bi da nam se ne posvećuje samo 3. decembar, nego svaki dan i da zapravo sve ono što govorimo 3. decembra zapravo ne ostane samo mrtvo slovo na papiru, nego da počne se sprovoditi u praksi. Anita, ja vam se od srca zahvaljujem što ste odvojili vaše vrijeme da budete moja gošća i govorimo o ovoj veoma važnoj temi, odnosno problematici sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom i želim vam da vam se ispune sve vaše želje. Hvala vama. Hvala još jednom.